bengizothi-ke mina Macemane sizobalekelela, sizobasapota, sizoba khona ngeke sesishode futhi ngoba umkhonto wethu asizokumenywa sizoyifikela. Into eyihluphe mhlawumbe mosubahola ukuthi uma uyifikela bese ngathi bekhona abafika threat sengathi manje zobathathela futhi manje ikhundla zabo. Kanti sizosapota abantu abanikezwe umsebenzi wokuhola. So manje silekelele nje lapho ukuthi isivumele support asizoyithatha inkundla vele siyazi ngesifuthi ukuthi ingani naqona noma thina sathi sho ngoba ingathi iyadinga babacimana ukuthi ifundiswe le constitution. Sithuka abantu emagroupini eWhatsApp sibe nobufakazi sifisa ngabe sokubika bese siyabona uma sesivula icala sesikhuluma uthethe futhi ngoba sesibopha ihlanga. Manje-ke iyakhathaza-ke leyo nto. Uphinde futhi kuthuke nje njengathi umkhondazi udumile ukuthuka kakhulu. Ngesikhathi kuthukwa bacabanga abantu ukuthi bathuka. Kanti ngesikhathi ukuthuka kubiza ngazonke inhlamba usuphinde uyasuka futhi wena usiyothi votelani umkhonto nabantu hayi lapho lo umkhondazi nje angeke uvotele umkhonto abantu umkhonto bangcolile. Usilimaze sonke. Bese kuthi-ke mhlawumbe ithuka lokugcina ke ngithi Macemane usukhuluma kanje uma kukhona abantu esakhuluma khona noma ngabe WhatsApp noma ikuphi mhlawumbe sakhuluma mhlawumbe siyaxolisa. Kusuka manje ngicabanga ukuthi alikho ithuba elihle njena asithole ithuba elihle abantu basinanzela amagama wasiyasola. Yilokho lokubhala ukuthi ngicela mina sengathi singasuka manje sakusakubala ukwedlula isikhathi ukusho Macemane nobaba ukhanya umakhanya siphilele phambili sibabona bajonga. Noma basomene bamene nyawo labaphepha abana ukuze umbopho sokuhlala usukuhlala ngoba jela mkondo chijela chijela mkondo chijela waza mkondo esizwe waza lokho bethunda ngilele ikampeni wakho sport umuntu wathi basabeji siyeba Macemane konvina province siphinde sibilele ukhumani makhaya from command and the whole world encourage speed congratulation on the new appointment congress. Siyafisa futhi ukuthi nazi ukuthi sikhona sizoleseka njengokuhweba regional kusho. Macemane inkulumo yakho ngiyeke ngayezwa ukuthi khona sishaya imithombo khona sishaya imithombo. Ngiyithanda into lebe because uma ama-comrade efuna ukwenza izinto azenza uma ngabe zizofavor. So region ikhona siyaphointiwe siyafisa ukuthi singabikho umuntu outside the region okwazi uku-influencer amalungu e-region ukuthi athathe ama-decision ngaphandle kwe-collective decision yabo njenge-region. Understanda ipolitiki yasekhaya akusho ukuthi kufanele kube umuntu ozoba ne-control of control region. Control region must be fair towards that region. Yes, example isho ukuthi khona kwenzeka. So ngizama ukuthi ngithi siyafisa kakhulu Macemane ukuthi uhlale uphosise emkhaya ngoba kunabantu emkhaya abakwazi ukuthi bese bona ba-communicate ne-profits. Sihlezi siyayithibithe sehambile mina sengikhulumile noprofit babe-profit wena profit awumazi ukuthi bangani ngoba ubu-establish. So asikwazi ukusebenza i-profit asebenzeki uyithuka as if manje usuwenza into wrong. And uma u-analyze ipolitiki ye-establish nokuyona indlela isebenza ngayo nje correct. Kodwa there are people who claim to be friends with ama-upper structures. Ngiyacela leadership ukuthi likhule eduze lokho ukuthi abantu abanisebenzisa ko-WhatsApp noma abanifonelayo ni-check ukuthi kuma-structures badlulele kuwo uma sengivala coordinator ngifisa uku-emphasize noma ngiyicele leadership
ukuthi mhlambe ama-comrade esinawo emzabalazweni yesikucheck ubuqotho bawo kwi-organization mhlambe kuma-programs anjengo-induction na-postal classes ngoba siduka kanje because imajority yama-comrade kujoin umkhonto awafuni ukulandela ama-protocols e-organization. Bafuna ukuya la babona khona ukuthi engathi kumnandi. So-ke ngifisa comrade ukuthi mhlambe region ngoba selikhona sibuthuliseleni into eme-induction na-postal classes silidwe abantu abaziyo ukuthi ngoba ngu-coordinator nje ulindeleke ini njengo-coordinator. Uma ngu-convener uconvener yini umsebenzi wakhe ngoba uthola uconvener akazi ngempela ukuthi wena lo politiki ukuthi fanele ibhekise kodwa uyafuna ukuba uconvener phela uyambona ukuthi afanele so ukuthi ungawenye wadi kodwa usuke ungwenye wadi uyongamela ezinye izinto zenye wadi ungayena walapho uzugamanga phela kubonakale ne-uniform yomkhonto kwenye wadi engazi lo coordinator. Ukuthi njengoba silapha ngalokhu kusuke emawadini okunabantu bakhona kulawo mawadi asizukufunani ukuthi sizohola ukuthi ngoba ucele kunabantu basewadi yakhe bese bezoyitshela ukuthi bazolinda abantu bomkhonto ngokuthi ngokucela appointiwe kwi-region. Uyabona. Ngicela nje ukubuza ingwakacela ukuthi ubaba uMacingwane wakhuluma nge-ground force. Baba uMacingwane nenkinga ne-ground force ucela ukuthi yini i-ground force? Cabanga ukuthi ucomrade wasemtuba ungikhavile okuningi engifisa ukusho nje ukuthi baMacingwane siyabonga kakhulu because kunento esekumoshakele iy'khathi ey'ningi-ke ukumoshakala baMacingwane convener isukela khona kuyona i-leadership. Sike saba ney'nkinga ey'nkulu ngoba thina sikholwa ukuthi i-leadership ekhona esabhrajini kusamele selale behind yona until kuze kube ukuthi ukhethe i-leadership entsha nayo ezobe isikhethiwe yasuswa le sizolala behind us because we do not support the individuals as human beings but sisapota iy'hlala abahlezi kuzo. So-ke sike saba nama-problems adalwa ukuthi amongst i-leadership either at a sub-regional level and at a provincial level babe nabantu abama-members abakwazi ukucommunicate nabo. I-provincial detachment was sitting yathatha ama-decisions. Ithatha ama-decisions, those decisions agcine sefikelela ezansi through ama-comrades amanye and then bese kugcine ekugcineni uma ama-programs abenza nawo engasapoteki
Bese kube sengathi it's because i-leadership isinabantu bayo and i-leadership is sabotaging ama-programs and akusilo. It's because of ukuthi at a provincial level kunabantu enhlezi nabo abangathembekile abahambisa izinto ngokwe-protocol njengokubezwe ngeprogram. So bengithi-ke ngiyafisa Comrade Macingwane uyibukele eduzane indaba ukuthi even amongst yourselves ngoba thina sixabene la asixabene ngokwasizulana but sixabene ngokuthi kunama-comrades at a provincial level or at a sub-regional level asidungile Comrade Macingwane. Thank you very much. Ngithanda ukubonga i-province ukuthi ifike isilethele le-program ezengayo namhlanje kakhulu kanye ne-high command sibona phakathi kwethu ne-region yokuya-respect. Comrades, into engifisa ukuyinokhula mhlawumbe ukuyifesa yokuthi mhlawumbe le notion yokuthi abantu bathanda ikhulu. Mina ngokubona ngibona ukuthi usisho otherway around. Because Comrades, uyilungu wesizwe ungenayo i-vision yokuthi ufuna ukuya kusasa. Kusho ukuthi kwakhona lokho uyilungu wesizwe eli-stagnant. Mhlawumbe into esingayisho yokuthi abantu abadala ngokuthi baye kusasa. Mhlawumbe i-leadership kufanele ithathe i-responsibility ukuthi abantu ba-guide ukuthi kwi-dream yakho uyidreama kanjani where you are. Because masizothi abantu stay where you are, mangabe uthi uveza ikhono lakho ukuthi uthande ikhunda, ngisho ungasakhula ukuthi awuzukuyisho into ofisa ukuyisho ngoba uyisho ukuthi uthande ikhunda. So enye yezinto okumele ukuthi siyiqaphele Comrades. Enye into futhi engifisa ukuyisho yileyo ukuthi adile kwa-Comrades uShamasi yokuthukana. Ngiyafisa Comrades ukuthi siyibeke from both sides, because kwesinye isikhathi ilokungani i-focus bakuthina as ground forces ukuthi thina mhlawumbe khona abantu esibathukayo. Kumele sikusho nakini leadership ukuthi musana ukusithuka, niyasithuka abanye bethu. So uma kuwukuthi kufanele kube yithina kumele ukuthi sibuze ukuthi singathuka abantu. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi abantu bezobethuka abantu bayo leadership is not equipped to lead. Abazi sineyinkinga Comrades. Ngiyafisa Comrades ye-region ukuthi njengoba nibekiwe nilapha nizosihola silaleleni, ningasithatheli iy'nqumo, ningasicabangeli, siyakwazi ukuyicabangela. Musani ukusishata down lapho esikhuluma. Sisebenzisa ilungelo lethu lokuthi sibeke ilanga. Musani ukusivala. Musani ukuthi lo ukhuluma kakhulu ngisho sikhuluma into e-constructive, into bizokwakha iqembu. So ngiyacela ukuthi uma nisihola akube nale two-way communication between mina nathi. Uma ngisho ngilalela, kunenkinga yokuthi Comrades amanye ama-leader awafuni ukulalela, alalela ngey'ndlela walalela ngenhliziyo. So awukwazi uku-addressa iy'nkinga zabantu ungamlalelanga kwayena lowo muntu lowo. So yiyo nto leyo ngicelayo. Mhlawumbe okwesithathu engifisa ukusho yilokhu Comrade Macingwane. Ngenkathi umkhonto wesizwe usungulwa ukhetho lwaseduze kakhulu mhla ka-29 May 2024. Ngenkathi kwenziwa ama-campaign okuthi sivotele umkhonto wesizwe, sasisebenzisa vele i-document le yoku-expropriate kwama-minerals ase-South Africa, nationalize zonke izinto, even ne-bank and everything. Yizona zinto ezikwi-forefront, ebezikwi-forefront. Now sesithi heading to ama-LGE, ama-local government elections. Mhlawumbe-ke i-manifesto, mhlawumbe engifisa ukwazi ukuthi because kuye kube nalento yokuthi vele sesiqalile isilungiselela ku-2026 already njengamanje, yokuthi mhlawumbe
mhlawumbe i-message okufanele siyisho kubantu with regard to ama-local government, are you busy with it ukuthi sazi ukuthi sizofike sithini kubantu in terms of ama-local government, because i-manifesto ye-national government nema-local government ayifani. Mhlawumbe ilokho nje bengifisa ukuthi ngikubuze mayelana nendaba ukuthi sesihambise i-message kubantu njengamanje mayelana nama-local government. Mandla. Wethu. Ududuzi Ndlovu emhlaba engakwaZenze. Ngibingelele nje i-leadership yonke nokwehlalo zayo etafuleni. Sibonge ithuba. Sibonge nje ubaba uMcingwane asesikelele ngakho okumphawo masibuyele emakhaya. Kodwa nje sengikhavile okuningi kodwa ukugcizelela ngoba ukuthi ishayisana nje ekuthenini ushoda ulwazi phakathi kwama-members, ordinary members, ne-leadership esisuke sinikezwe. Ngicela nje ukuthi ubaba uMcingwane usilekelele kakhulu ekuthenini kuma-sub-region ama-ordinary members ayadinga ukulekelelwa ukuthi yini elindeleke kuwo futhi yini elindeleke ku-leadership. Le-leadership ilekelele ukuthi yini elindeleke kuyo okumele iyenze, yini ama-duties e-leadership. Sikule nkinga nje ngathi ikakhulukazi ama-members omkhonto wesizwe ngathi awaqondi ukuthi yini leadership kwi-organization. Wonke umuntu uma evukelwa umoya uvela acabanga ukuthi aphume abhiyoze ezimele ngomkhonto wesizwe. Ekugcineni akuveli ukuthi kanti obani abalida i-organization one level singakafiki i-sub-region sekumarregion. Siyacela kwenziwe ama-class kulekelelwe ama-members omkhonto wesizwe. Umkhonto siyawuthanda kodwa abantu ngathi ulwazi alukho. Umuntu uma ezwa ukuthi uya-afford ukuthi enze i-program uvela avule nje agcwale noma idolobha. Leadership ingekho. Leyo nto isifake ehlazweni izokala i-organization. Angeke ngibe muntu kodwa umuntu abonge. Amandla. Mandla. Owethu. Mandla. Sibingelele leadership national icon, sibingelele province, our newly elected regional department, sibingelele nama forces akhona. Mandla. Ngizoba mfushane comrade uConville Macingwane no-comrade osonke national ngicabanga bayitsale kahle i-clear ukuthi sonke ngicabanga ukuthi Macingwane le meeting it was all about ama-marching orders ukuthi ngoba siphuma lana yini elindele ukuthi siyoyenza. So mhlawumbe i-appeal izoba kwi-leadership esi-appointiwe committee ukuthi njengoba ama-committee kade esho ukuthi we need to run leadership. Ukufeyila kwe-leadership kuzobe kufelisa umkhanya kude wonke. So akungasijabulisi-ke uma sibona uPhemba unyawo lwakho ngathi kuyaphambana bese siyamyeka eze eyongena ehlathini. Kufanele sibe seduze kwakhe ukuze simgayide la kufanele simgayide khona. Ngicabanga ukuthi kuzokwenza ukuthi i-region yethu ibe intact moving forward. So ngicabanga ukuthi izosilekelela kakhulu lento. Uthi into izinto ezi-sensitive kakhulu kuMacingwane la organizationally and politically. Ikakhulukazi ezithinta ukusebenza kwe-leadership. Wathinta ukusebenza collective. Uveze lento e-critical ukuthi ama-division most of the time emanate from kuma-ground forces. Siyazoyichaza kuMacingwane ama-ground forces ngoba kunombuzo futhi. Kodwa emanate from i-leadership. So i-appeal yethu kwi-leadership appointiwe ukuthi comrade sicela isipidi ngoba into edala ukuthi kube ne-vacuum comrade Macingwane ukuthi kube ne-vacuum e-unnecessary ama-leaders ekhona. I-tendency ejwayele ukuba khona kubaholi uma sebeqokiwe baye bathande Macingwane bonke abantu ukufuna ukulida
but umuntu bese nikezwe responsibility yokuleader bese ufuna ukushare i-constituency yakhe yena aqokela ukuthi ayilide bese ufuna ukuyolida ama-fiction outside. So sicela ukuthi i-leadership you must guide against that committee ukuthi sidlale committee. Committee uphendula ukhulume ngento protocol, which I think is very critical to organization ukuthi if i-protocol leadership ingayilandeli kuzoba nzima kubantu abazobe beba-leader on the ground ukuthi bekwazi ukulandela i-protocol ngoba kufanele silandele leader. So okwethu isurali beyond i-committee sinisupport ngasonke isikhathi, but kufanele kwanina mbumbane uthinte into kasihlalo wathinte into kalobhanga. Isikhathi esiningi i-organization elimala ijwayele ukulimala kulama-ofisi amabili, ijwayele ukulimala e-ofisini kalobhanga ne-ofisini kasihlalo. Kodwa-ke uMaCimwane besiyala ngokuthi asingabangcolisi. Siyacela-ke kodwa uMaCimwane ngoba in most cases akujwayelekile ukuthi kusuke ama-ground forces on the ground ayongcolisa i-leadership. Kujwayele ukuthi i-structure sona sisodwa. Uqala kwi-structure kube nabantu bakalobhanga nabantu bakasihlalo within i-structure. Then where izoqala khona i-division ngoba once waqala leyo nto bekuzophuma manje ukhonvina kwi-structure afuna ukuyoba abantu ngaphansi. Aphume nosihlalo afuna ukuyolanda i-support ngaphansi. Then ke sizoba ne-problem moving forward ezokukhanya kuyo. But if bezosebenza as one unit moving forward, beyi-structure, i-decision eyithathwa unobhala nosihlalo kube ebonwa i-structure kungabi i-decision yama-individual. Then sizokwazi ukumova forward ezimkhanya kude. Ngicabanga ukuthi i-potential inkulu kakhulu emkhanya kude leadership. Ngicabanga ukuthi ibonile siyama-election. So okwethu ukuthi sibumbane moving forward sirole ama-problems ngoba enye into edala ukuthi kube nama-problems. If angekho ama-problems azoba-clear azoyabantu ukuthi nakho kufanele kwenzeka. So kufanele masiyilwa ukuthi sibanga ama-problems ngoba uma sizohlala singazi ukuthi senzani ama-problems agcine abe nezinto ayicabangayo kanti secabanga izinto ezi-outside the organization. So kubalulekile ku-organization ukuthi njengoba niqonde kulama-position lawo akungabi nje ama-position kodwa akube ama-role of ama-responsibilities enikezwe wona okufanele discharge ama-services kubantu ebenzobe banikeza wona ukuze abantu bekwazi nabo ukuthi bahambise imfuno edingakalayo kubantu emphakathini. Besicela mayikhona leadership le-platform enjengale sicabanga ukuthi ibalulekile futhi ukuthi isuke iye kubantu abakuma-VDs nakuma-ward level. Ngoba ngiyacabanga nje maCimwane ukuthi kube bonke bala bekuzoba impossible ukuletha umuntu wonke la, but ngicabanga bese sizophuma ezimkhanya kude sikhuluma i-voice eyodwa. Makhona ama-committee akade exabene from previous leadership or now ngoba uzosothi kukhona ama-committee abakhulumisana ezwe here. So siyacela committee that thing must come to an end. Asimuveni from now siye phambili sikhande umkhonto wesizwe siye bani. Siyeke futhi lento yokuqabana kuma-social medias. Ama-voice notes committee there are people ayisefika bewadlulisa njengoba enjalo. Ama-voice notes njengoba kadesho uMaCimwane wezokwa wonke ama-group even ama-communities ama-group even. So wezwa ama-voice notes omkhonto wesizwe because ama-committee ayaxabana ayalekana ukuwabuza futhi committee bangani. They cannot even tell you babangani. Abazi babangani. It's a survival of the fittest abangayazi ukuthi. So siyacela ke committee ukuthi from now ufika kwe-leadership sicabanga ukuthi kuzoba ne-breakthrough emkhanya ukuthi sikwazi ukusebenza ngokubambisana. Njengoba leader i-committee sekuhlala phansi ningalindeli ukuthi committee kufanele as ama-forces on the ground ngasonke isikhathi sizoshaya izandla. Futhi ningalindeli ukuthi kufanele nibe bahle ngasonke isikhathi team. Sizonikhritika committee but asizokukriticize ngoba kufanele simkritike. Uma simkritika-ke sobe singalikritiki ukuthi niyabheda kodwa sobe sifuna ukuthi izinto zenzeke ngendlela e-correct. Ngoba uma ungumholi ongeke ukwazi ukulalela abantu then uzoba ne-problem. Kufanele ukwazi ukuthi abantu balalele ukuthi bathini ukuze ukwazi ukuthi ube kwi-position ukuthi ukwazi ukulekelela i-organization moving forward. So izobaluleka kakhulu lento moving forward. So ngicabanga ukuthi lokuhlangana kanje leadership kuzosilekelela ezimkhanya kude ukuthi from now moving forward sikwazi ukusebenza as one unit towards into ama-election and post into ama-election ngoba umkhonto wesizwe awungenelanga nje kuphela ukuthi ngelele ku-2026 local government election but it is a bigger vision okufanele ukuthi
simuve ngayo and ama-election ayibhekhe ukuthi ekwazi ukusifisa la sifuna ukufika khona. So ngicabanga ukuthi committee ilokho congratulations leadership leader us ngokweqiniso. Amandla. Thank you from that side. I'm wanting to ngifuna na kule side. Ukuze ungathini sisi ukuze ungathini seni exhaust wonke amaphuzu abebena. Kanti futhi akone ukuthi noma ungakhulumanga swemoyakele lokho. Okunye uma uzukuthi useyithintile omunye indaba, hayi noma usungabhekile, ake siqhubeke ngalapho komanda bese sikwazi ukuthi sithole ithuba lokuphefumula bese sibuya kuleli side.